Kardom katuka ve karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tamela pen pinila so video long nali tomhana ki wan pila bangki West Caribbean long pen kapik lang pon avoreng warsai putaksi nang ki wan pi long ko pi avoreng warsai makon ana pu sa vacancy si doma labangke kai keso nali tum non la so video long si tek pon long ikpo nali tum na anta la so YouTube channel subscribe ke lang subscribe kon la pen video nali tum share kon tangke non West Caribbean long pen kapik lang avoreng warsai putakle lang polonang la pen chethan polonang Tande puto chetan polonang nali tum screen long tek pon long tu ji nili long do advertisement alo la pena so advertisement alo kapek lang pon la bangke Joint Director of Health Service cum Member Secretariat District Health Society West Caribbean long ahin pensi la sovereign website kapek lang pon la pena li tum dak tek long ji advertisement for the various posts as mentioned below pena anda apus vacancies ki pipondo nali tum pan nili non nang than pachini pon ikpo Lapela sovereign website kapik lang pon la bangki 12 February 2025 par nisi pak lang pon lon nali tum da advertisement and numbers tame tek pon long igji laben ning ke hang abang pu abang fitum nali tum jongsi jogdun ji pulo tangte jogdun ik tame National Health Mission West Caribbean long ahin pen kapik lang pon do mate and its em ahin pen lapen dak jongs nali tum claim dun ji pulo te labangke a contractual avoreng warsai nali tum jong si claim duning tum pute claim dun tame nali tum apply ji pulo te ke chengsi nali tum long standard form dunang pulo soft form long nali tum kinang so details tak fill up dunang po lapen documents amukha nali tum pinang po lapen samedam nang po tak de non kachini nang ji labang ke apu samen lapen number of posts mate ka ansi ki pipon mala so puthak dak chethan molona ke cheng sinali tum la name of post athak ke do anm post along bang troga farmando la so anm post jong se avar la so dim jong nali tum jogdon ji pul dak qualification bang ke nali tum anm nursing course ki untang nang ji mate ke pas tang nang ji nali tum Assam nurse midwives la pen health visitor council la bang pen ke pas tang na po lapen putho do tulang ANM RBSK la sovereign website apan dak bang pli farman ki pi pondo kacharliang deng kenang ji la bang ke ANM nursing course ke untang mate ke pas tang nang po lapen putho do tulang GNM apus along stame bang ko ya farmando kacharliang deng kenang ji la bang ke GNM BSc nursing course ke untang mate ke pas tang nang po lapen putho do tulang lab teach afan mate lab technician afan stame bang pli farmando kacharli ang deng kenang ji la bang kenali tum dak thek pon long ikmo laboratory technician diploma course from Medical College of Assam and Regional Institute Paramedical and Nursing Science Mizoram or institution affiliated to Srimanta Shankardevas University of Health Science Assam Lahai University along pen kacharli abang pu mate abang phi tum nang pu laben pu tho do thulang pharmacist apan stame dak nirke ba farman dak ki pipondo idando number of post la bangke kacharli ang deng kenang ji la bangke degree mate diploma pharmacy a course ke antang nang ji nani tum pharmacy council pen Assam pharmacy council along pen kacharli tang nang po lapen lalo apus la bangke dak penangan do nalitum thek pon long exi ladak pangrum pet penalitum 42 anda apus vacancies to lapen avering warsai la bangke contractual shot ningkan isia farmane ningkan hinia farmane la bang puthekti stamina litum jogdon exi plote prabjen pen jogdon igon age limit la bangke up to 40 years an nalitum dak jogdon igme up to 40 polote 18 ben chenglok lo lapen alang litum da age calculation ponji la bangke 1st January 2025 pen lapen SC ST atum 5 years ason hatha da OBC atum 3 years lapen PWD a candidate atum 10 years an daki pipon do age relation bangke lapen application fee lang dam lo pulte sikai sita dak application fee la bangke pinang ne no fee is required to pay lapen last date la bangke la search klo February to 21/02/2025 se last date lo lapen kapachini mek dak ke topon dotla incomplete application cell will be rejected without giving
any period information jong se nang litum ka fill up documents so dak chok lim le prote nang litum application bang alang litum reject pon poputa lada ke tok pondo lapen claims for any correction will be not be entertained after submitting the application jogdat finally tum jang se copy ni correction ji dolang pulotang te labangke nalitum correction long lelo laben putho do tulang dage tok bondo candidate must submit their supporting documents including educational qualification experience and other relevant documents made nalitum application jong se jogdon ji pulte kinang so documents nalitum pido nang po lapen fill up do nang po lalo lapen age limit aput estimate dage tok bondo the age limit of the candidate will be calculated on the basis of the matriculation SSLC admit or pass certificate mate alang litum age limit the calculation ponji la bangke nang litum la matric ke pass a certificate mate admit card along pen lang pen se alang litum age bangke calculation po mate arta la bangke lapen do thulang the schedule of interview selection test for the respective post will be published in the office notice board mate nalitum interview lapen selection test lai alang litum jongsi paklang ponlo pulte nalitum office board long nalitum lang damlo pulte dak thek longji lapen the candidate are advised to visit the office of the joint director of health service Hamren la sodim dam pen nalitum details salam chini ji phana da humri dam igon odak notice board long nalitum ka angton details labangke thek pon long ikpo lalo lapen nalitum jong se jogdon ji pulte prabjen pen jogdon igon lapen last date labangke kipi pon 21 February 2025 mate la sochiklo 25 ansi last date lo ki jogdam nang ji adim labangke nalitum joint director health service Hamren along su jognang po athima la sovereign warsai kapik lang pon la bangke west karbiang long Hamren ben sipak lang pon iklo jongsi dima so karbiang is karbiang long lapen kapre gadim pen jongsi ili karbi atum jongsi jogdon ikji pulte nalitum stame jogdon iglong lo lapen nalitum video kan maser un serego karbiang long ras tame palang iknang lapen pachini iknang lapen la sonson update nalitum kilong verje pan pura leso YouTube channel la bangke nalitum subscribe ikon tang de pinia video lo along bangkel anling ton pon iknang dome thakme kadu kave karbitis 2.0 YouTube channel long kilang ara to anapan stame nilihin pen kardom